Assalamualaikum guys. Ketemu lagi di apa? Channel Aulia Al-Fatih Family. Kita mau kemana? Kita pengen ke taman skateboard. Kita mau ke taman skateboard. Ikutin terus ya. Channel Aulia Al-Fatih. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Oke guys, di bawah ini. Sampai ketemu. Lihat bum. Woi, woi. Skateboard. Bentar boleh nggak di sana ada skateboard? 4, 3, 2, 1. Guys, kita pengen ke taman skateboard. Di sana itu banyak banget apa namanya, mainan anak ya kan? Ya kan deh, ya kan? Silop, basic. Ya, kangen. Abang kelihatan jangan lupa lagi ke channel Aulia Fatih ya. Dadah guys, dadah. Kamu lagi di channel Aulia Fatih. Kok lampu merah tadi? Icuan. Ke lampu merah kita transit. Betul, tadi kan jalan ke lampu merah. Kalau lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau nyanyi dong. Ini dong. Wah, apa ada kerusakan? Tuh. Ya Allah, Bah, nih. Apa di mana? Ini lihatin tadi. Assalamualaikum guys. Jadi udah dulu ya video tadi oleh jalan-jalannya. Senang nggak? Lagi nanti kita jalan-jalan ke tempat lain. Ikutin terus channel Aulia Al-Fatih. Nanti kita jalan-jalan lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan subscribe. Fatih, jangan lupa apa? Tuh apa tuh? Jangan lupa subscribe guys.